bugün magazin yig'izib chiqashim. O'yinchoq olamiz. Tez aytыңызшы, men vaqtim yo'q, qalay tushunasiz? Сдачи не надо. Ana yerga bandit jur. Men bugün magazin yig'izib chiqashim. Menga nanday qishda kasalar bor. Men o'zim sadavist bo'laman. Ma'g'an hozir odamlar keladi, potom o'yinchoqlarni sotib oladi. O'yinchoqlarni olish uchun men o'yinchoqlarni najibga olib kelaman. Ne pistolet? Ey. Ne pistolet? Nanday qilishqalar men. No, стаканчик нет. Стаканчик нет. Dostlar qalandan menda qishda o'shanday magazin chiqdi. Ne деген oyuncaklar bu? Magaziningizding ati qanday? Daddy Show. Gary Show kanal. A magazinning ati? Lolly Toys. Супер. Кассовый аппараты күшті. Dostlar qalandan najida mashina va najida utkalar va pistolet va futbol va planshet va savat волейбол нечто она мен Эльза. Она же детский детский животный. Najida bir единорог по-понимасындай. Najida bir dinozавр. Najida стаканчик тет. Najida единорог планшет. Ana bilmiyorum oyuncak. Endi kutamiz. Oyuncak olamiz. Qishda oyuncaklar, planshet, jazatın, oyuncak olamiz. Oyuncak olamiz. Oh, dey, salomatsizlar. Жаңадан magazin açtınız ha? Bilem? Oy, şarigül qo'yibsiz adem. Qutti bo'lsin. Men qizimga o'yinchoq olayin deb. Iya. Aba, qizim mening. Elza sochlarimiz. Menanday. Elza. Qizlar Elza ko'raman? Iya. Onda men Elza olaman. Qancha turadi? 3000. 3000? Iya. Arzon ekan bu. Yaxshi ekan bu magazinimiz. So'rashdim, men sizga 5000 sdachasi kerak emas. Rahmet. Voy, sizga da rahmat. O'zim ola beraymi? Iya. Voy, tovarlarınız ko'p qo'y. Siymay жатыр. Tağda tovarlarınız bor сияқты qo'y hali. Iya. Yaxshi. Ko'p ekan. Qo'rqdi. Rahmat, men ketdim unda. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Oyuncak olamiz. Salomatsa qalaysiz? Жақсы. Men asығып тұрмын. Qanday o'yinchiq bor? Nima o'yinchiq bor? Men dұрыстап qo'ymayсың ба o'yinchiqlaringga? Qanday o'yinchiqlar bor? Qani tez. Ma'lum, Men qarangda, ana жерде dinozavr, игрушка бар, menanday бар. Tez aytыңызшы, men vaqtim yo'q, qalay tushunasiz? Menanday bowling бар. Qancha turadi bowling? 5000. Men, записini ber. Jaraydi, 5000 ekan qo'y o'zi. Bo'lma, tez есептесе shin ma'lum chek kerak qo'y. Rahmet, tez ketdim onda, sog' bo'linglar.
ақша беріп қойдың? Мен ақша беріп қойыппын ғой бұған. Өзің менен. Қызым, мен ұйықтай алмадым. Мен негізі ақша бергенін көрдім. Асығысты мен тағы да, бірақ ұйықтай алмадым. Магазин банкрот болады ғой сенде олай. Маған чек бер, міне ақшаң керек емес маған. Чек деген ол сатып алғанда солай төленеді, мен ақшаң қайтарып ал. Міне чек деген осындай болады. Енді алданба. Мен сияқты адамдар көп емес, негізінде бірақ бар. Ура! Не мында магазин ашылған ба? Я. Китайский сияқты ғой бәрі. Күшті. Точно күшті ма? Я. Мен балаларыма всегда детский мирдан алам ғой ойыншықтарды. Ата. Точно ма? Күшті ма ойыншықтарың? Я. Маған потом ұнамаса мен әкеп қайтарып беремін өзіңе. Жарайды. Жарайды, онда маған пистолет бере сал. Даже. Так, енді қартық бағасы. Тез ойлансайшы, мен уақытым жоқ. Так, окей. 10.000 теңге. Ладно, Теш, чек па, жарайды. Мен саған доллармен бере салам. Сдачи не надо. Пока-пока. Ойбай, өзің жоғын ма? Богатого естіп жүре ма өзі? Үйрек бұл қаз. Үйрек бұл қаз. Ешкім көрінбейді. Бақылауды жалғастырамын. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз магазин ба? Я? Мына жерде бандит жүр. Бандит көрмедіңіз бе? Жоқ. Точно ма? Точно. Егер бандит көрсең, полицияға хабарласың. Мен полиция. Мына жерде бандит жүр екен ғой. Сақ болу керек.